Rezultat četvoročasovnih pregovora između predstavnika Rusije, Ukrajine, Turske i Ujedinjenih nacija bila je odluka o stvaranju koordinacionog centra za kontrolu izvoza ukrajinskog zrna, izjavilo je Ministarstvo odbrane Turske, a prenosi agencija Anadolu. U ministarstvu je rečeno da su strane se složile da stvore mehanizme za zajedničku kontrolu nadgledanja, kako bi se osigurala sigurnost na putu trgovačkih brodova sa žitom. Prema njihovim informacijama, strane su izrazile spremnost da reše problem. Sledeće nedelje se očekuje da se potpiše završni dokument na osnovu rezultata pregovora. Pre ove izjave u Istanbulu je održan zatvoreni sastanak predstavnika vojnih ministarstava Rusije, Ukrajine, Turske i Ujedinjenih nacija, a izveštava se da je sastanak održan na teritoriji jednog od turskih vojnih objekata. Štampi nije bilo dozvoljeno da pokrije događaj. Poznato je da je tokom pregovora ruska delegacija pružala ukrajinskoj strani paket predloga za brzo, praktično rešenje ovog pitanja, navodi se u tekstu.